warahmatullahi wabarakatuh. Halo Habibi. Habibi sekarang di taman sama ayah ya? Iya, awas jatuh. Pegangan. Sekarang Habibi main ondel-ondel ya? Main ayunan-ayunan sama ondel-ondel ya? Mana ondel-ondelnya Bibi? Tuh. Hah, ini dia. Ada ondel-ondel polisi. Ada ondel-ondel gede juga nih teman-teman. Seru nih, asik nih. Yuk, diayun mayat. Oke deh, pegangan Habibi, pegangan. Asik nih, weh. Ondel-ondel polisi juga nih. Kenapa apa polisinya? Hah? Hah? Dia pegangan ya ondel ya? Wah. Jadi gak jatuh. Oh, ini juga pakai nih, pakai masker teman-teman. Karena masih musim ya deh ya. Iya nih masih main ayun-ayunan nih, ondel-ondel kecil dan ondel-ondel besar nih teman-teman. Seru nih, asing teman-teman. Wih, ayun-ayun nih enak nih sama Bibi ya teman-teman. Asik nih teman-teman tuh. Seru nih. Ondel-ondel main ayun-ayunan. Aduh, pelan-pelan ondel-ondel. Oh, seru nih teman-teman. Wih. Asik ya. Wih, mantap nih. Wih, mas. Pegangan Habibi, pegangan. Pegangan terus ya. Ondel-ondel gede pegangan ya. Wih, berdua nih, asik nih, syahdu. Teman-teman di taman nih, main ayunan sama Bibi nih, ondel-ondel nih. Wih, pegangan, bagus ya, ayun-ayunan deh ya, enak ya. Wih, asik nih. Teman-teman, kalau main di taman harus temenin ya. Iya, sama ayah bunda, seru nih kalau main di teman. Tuh. Ondel-ondel polisi nggak takut? Hah? Ondel-ondel polisi nggak takut? Enggak. Kok pegangan? Ondel-ondel polisi yang kecil takut nggak? Enggak. Enggak juga. Enggak. Kok pegangan? Kok pegangan itu? Pegangan juga. Ih, seru nih. Wih, ondel-ondel sama Bibi. Wih, main ayun-ayunan ya? Mau ondel-ondel ya deh ya? Lihat aja. Oh iya, keren nih teman-teman. Main ayun-ayunan sama Bibi ya? Ini kenapa madepnya kebalik kakinya? Asik ya deh ya? Iya. Wih, seru banget deh. Wow. Ini pegangan tuh, ondel-ondel pegangan teman-teman tuh, biar kita jatuh ya posisi ya. Ondel-ondel yang kecil juga nih teman-teman tuh. Oke deh, yaudah kita pamit dulu yuk. Yuk ayah dorong lagi. Wing. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa apa deh? Sholat,